Ćao i dobrodošli ljudi u epizodu Plants vs Zombiesa. Danas ćemo da stignemo do level 5, bit će cool, vreme je da počnemo. Zombies! Bum. Ok ljudi, ovo će biti novi serijal na mom kanalu. Znači, možete da like i subscribe. Nice. Ma ih još više ovaj put. O, interesantno. Znači, ljudi, već smo na level 2, pa ćemo razbiti najbrže na svijetu. I eto ga ljudi, pobedili smo drugi nivo. Wow! Što ovi imaju to čiri na glavi? Ljudi, onaj zombi sa Minecrafta dolazi nazad da nas pobije. Opa, jel ovaj onaj isti sa prošle epizode? Onaj tamo hoće da me prebije. E pa ja ću prebiti njega. E pa ubit ću te ponovno. I napravio je svoju armiju. Kao što vidite, pri kraju levelu smo. Vreme je da im pošaljemo nuklearnu bombu. Dobre ljudi, pobedili smo treći nivo. Ok ljudi, ovo je sada mnogo teže. Imamo 5 kolone i trebamo da zaštitimo sve 5 kolone sa našim biljkama. Vreme je ljudi da napravim zid, da zombi ne može doći do mojih kosilica. Brate, ovaj zombi mi jede krompir. O ne, diže mnogo. Vreme da ih eksplodiramo opet. I sada smo pobedili level 4. Što će mi bre lopata?
Ćao komšo, Ko je ovaj retard? ime mi Crazy Dave. Crazy Dave. It's a keglaj čobane. Okej, ljudi izgleda ko da idemo da kuglamo. Bomba! I to je to, ljudi. Pobedili smo 5. level. Like and subscribe.